Uhuthiri wa ndawa cia kurebya hamwe na njohi ngananie ukoretwo Githamaka Gitaruini kia Rift Valley na njira nene, kuona ati andu makiria ma milioni 1 ni makoretwo magicihuthira na gatagati kao andu 400,000 ni marabatara uteithio wa kuhonokio kuma kuri uhuthiri wa ndawa icio, kuringana na Ndumiriri ya Muikariri Giti wa Ruhonge rwa Kuhurana na uhuthiri wa ndawa cia kurebya guku Bururiini Nacada, Reverend Stephen Mairori Akiaria hindi ya igongona ria kuhingura Ceceni ya Guteithiriria aria mahutitio ni thina ucio Kauntiini ya Bomet. In Rift Valley alone, Your Excellency, about 1 million people use alcohol and other forms of drugs, over 1 million. And actually, those who need rehabilitation are about 400,000. That's a very large number. Mutumia wa munini wa mutongoria wa bururi Pastor Dorcas Gachagua na uria uma mugeni wa Gitio igongona-ini riu ni atariirie ati uhuthiri wa ndawa cia kurebya na njohi ngananie ni kihumo kia mathina miturire-ini ya ahuthiri hamwe na bururi, kuona ati ni ucungagirira kuharagana kwa ihiko na micii, ciiko cia wici na wikinai hamwe na mangi maingi. Lakini hii mambo ya matransformer zimechomeka, hakuna ukija nyumbani umekunywa pesa yote, watoto hawana nguo, watoto hawana fees, mama watatoroka. Na ndio nikasema nitasukumana na nyinyi mpaka muwe baba wazuri. Na kuona mwana muciare ndateagwo, riu Pastor Dorcas Gachagua ni erutire gutigirira ati ni ang'ethanira na thina ucio na kuhukia kaimana niguo kugacirithia miturire ya mbeu njithi na aria aingĩ ao nio makoragwo mahutitio ni thina ucio. Ndeto ĩrĩa nyitĩtwo mbaru ni anyiti itemi angĩ thirikari-inĩ hari hamwe na thirikari ya kaunti ya Bomet ĩrĩa ĩranĩire ati ni ĩkũhetũkia bajeti o yothe ĩgũkinyio bunge-inĩ ĩyo niguo kũnyitĩrĩra mũbango ucio. Kanisaidia tumalize hii pombe. Nasikia kwingine wanaenda wakisema huyu mama anataka watu wafunge biashara. Wacha biashara hizo zifungwe, watu wafanye kazi ingine. Hii biashara ya kuua watoto wetu waache. Na riu mubango ucio no ambitie guciara maciaro mega, kuona ati mbeu njithi 37 ni monanitie wendo wa guteithiririo kuma mwena wa Konoin, na 56 kuma mwena wa Sotik makirutira guteithiririo, na o mihang'o-ini yo mbeu njithi 72 kuma mwena wa Chepalungu ni mamurikitwo guteithiririo, ari hamwe na angi 41 kuma mwena wa Bomet ya irathiro hamwe na ya gatagati hari o mwena. Na riu mbeu njithi 100 nio makuingira itĩna-ini ria mbere ria Our efforts to combat drugs and substance abuse have borne fruits as exposed of my screening initiative conducted across the various regions in Konoin. We identified 37 young men ready for rehabilitation. In Sotik, there were 56 who have agreed. We have Chepalungu 72, Bomet East 41, Bomet Central 41. Mbeu njithi acio riu ni meranire kugaruruka na gucenjia miturire yao na njira nginyaniru niguo kugacirithia miturire yao ya rucio wona mateithiririo. Mimi nimekuwa mlevi, ninakunywa kwa barabara, lakini vile pastor nimesikia ameingia hapa nikajua sasa sita let down tena. Ninajua sasa tutaokoka na tutakuwa mama, tutakushikilia. Mama, tunaomba tena sisi vijana ya hapa tunataka group kwa hii ambao wote ya Koiwa. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Chege wa Njohi.